sa akong lagkaw, ako misusi, ako mipuaw. Wapagkijutay nga tao, isan sa tugay nga mga adlaw. Abi ko og naguba na, nya natuas na wala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Ito na tao ang ating gugma, nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay hantumanan sa gugmang gipanumbata. Dili nato hikalutan katong himayang atong lisawhan. Kay dito akong namugna unang kalipay ilabihan. Abi ko og naguba na, nya natuas na wala na. Nagpabilin sa gihapon nga buhing saksi sa gugmata. Dito na tao ang ating gugma, nga gibalaan natong duha. Ang lagaw ay hantumanan sa gugmang gipanumbata. Dili nato hikalutan katong